On behalf of the President of the Church, the Free Wesleyan Church of Tonga, Reverend Dr. here in the conference, I warmly welcome all our distinguished and invited guests
whoever avail your time to bless these occasions with your presence. Thank you. We hope that the ceremony and the celebration of today would bring much blessings to the Tongan community and also the ministry of the church here in Aotearoa. Kia ora. Haere mai, haere mai, haere mai. Kua whaedoa ta mai mo ara me rau mare mani o ni. Kada e ki whakamaa. Himi waki ki he katoanga whawhetai e ahoni ono tolungi au ono whurumata o himi. Whamatawa o whare i architecti o engineer. Rautānen au tā mape o whareni o Paul O'Sullivan Architect Limited. O tōtāne tā mape o whare o Mr. Michael O'Sullivan. O tōkoni ki ai a Brett Huntington. Pero taha engineer na tonga i ngā koeni o Thorn Wire Structures Limited. Engineer o Steve Wire mo Vivian Jones. Ko lahi o e whare e mita e whāngu furu māhono o roang e hono māpupu o mita pe moi e whāngu furu maone. Ono maurunga, o mita hongo furu mata. Ngahi ake e whareni, ngai precast panels, ato kapa, o matapāsi o ata takai. Ko ngai mea, e ngau ake kia e whareni, e design pe e whare, e lawa e ngai pōkalama ke whātatau e ngahi whia māua siasi. Angai koe lotu, tauhi o tōku pū, o ia e awhi o anga mawahe, e whunga waka ki orunga. Koe malai sport, e lawa e indoor sport, kehepe. Koe tieta, e lawa whai e tau ngahi whaiwa me ngahi mea whakawhanua. Lawa e me ngahi whakatahaanga o lahi, mo ieki. E iai, e loki konferenisi, ono nāu. O iai e ngahi loki ofisi e wāru. E hiki iai e ngahi putu ngāu e siasi, o whakahoku me ai, o nau ngahi whatongia. Koe whareni, e whare hōwhanga ia ke taha kotoa pe, a whahinga matakaripu. E whai ai a whiohi whakalotu, i e whia, mo i kilesi ia, e ki to tongi whi umatu. Ko hono langa mo i whaunga hano whai, nai whotonga e komit whare e vai whonua, a tangata aiki me koronga, konga tapu, o seri puru, e ne hoko koe project manager mai ngā weni. E tōta hani, e taha e ngā winispe ki ta pule, e kōsi rio a Auckland, e Auckland Council. Na ni anga o whakiri whai e ngā weni, o i kai eke hane tutongi, o au mai ki ahoni. O tokoni ki ai e whai whikau o Frederick Feki, e site manager ia, e whepōpō wanki ki hono pulei, o whakahoko
e ngā ue tau i hene i ahoni. Le kamata ngā ue ni e aho mfuruma anima whe pueli wafi taha wha. E mtau hufi he ahoni e aho mfuru o tisema wafi taha ono. Pe lawa e tau e ua mahina hiva e aho e ufuruma anima ono whakahoko ai e ngā ue. E whonga ono whakahoko e ngā ue na e gai full contract waka taha langa. Kana whai pe e siasi e ngahi a lea, whatau mai mo ngahi nau langa, e hai mai me kau ngā ue ke nau whai e ngā ue. E kone au mai ke aho ni, na kei pule i pe he siasi e ngā ue. Me kamata, wa au he ni ostu. O whanatau ni ngā ue na tui mo whalala ki ai siasi e osi ai e whare. O whanatau ki he ewi whapaanga o siasi. E mahuinga whapaanga o whareni. E mahuinga whakatoa paanga ni totomi atu he siasi. E ono langa o whare whataha ngani. Kau ai mo ngai whakamori ke tuhau e whonuan. Tuhau whakatau mo tuhau e ngāue. Ai au iloa ko TST. Wa o mai he ni osko e ni. O wheua ngātoa ea me paanga 50 miliona. 5 kilo, palu mano, hiwa afu. Hiwa nge au fitu fumafit, se ni te hiwa wang. Ko whakamore ke tu hau, ko te se te hong fumani me ngai koloa, ngai ngau na e whai. Kau ia ngai monu ia, e lawa ki te whakafoki mai ai e pāmotu ia, i he siasi. Whakamore whapaanga ki e whare pe, o i kai kau ai, e ngahi tu hau. O wheunga whakatoa ia me pānga e 1 miliona. 8 kilo, 8 mano, ni maafe whamea hungfuru mānima. Se ni te hungfuru mātaha. Ko ngahi kau taha ni whakau mea e ngahi koroa langa o ngā weni. He o sta tōngo toa ia. Ko ngahi kau taha ni ngahi pisimisi ni unga mai. E nau whae ngāwe koe ni. Ko o sta tōngo toa mo ia. E siasi. He ne hofi koe ni e whare whataha ngai ni e ahoni. O wikai ha mo ua kutua e ngā weni. He hoa whio, whamatawa ka kato ia ki ngā ue kau kato ngā e ahoni. Ngā tai whauhaa, malorita. Hei Palestine. O ngā ue na kala mai ke mawhaka hoko. O ni Kolari. O Sigi. O ngahi ngau a kuleanga. E ni kahau. O ngahi kukuuni. Ni pau. E nuhi kei ala anai. E kua hoko mai. E ni keunga ke tau ngau ea. O kua kua kei aiki. Ki waka kamai. E au. Wow, whamaro ke ngā lahi ko mō whai. Mono whakakato, hange ka ngahi, whemai no aka toa pē. Wow, tari ngā wen ke whakatāpui he wāwha e tamai. Mo e alo, mo e laumari e mā nion. Ka ke hoko koe koloa e siasu wē si ena tawa taina tonga. I e wāhi whanua New Zealand. E oa whio, tu mōwano, koe tui atonga. O whamai atu e whatau whakapalani e whakaafe. I a whei tau lalo. E hāre mai. Ngei koe tāngari ko whai e skete lahi. O whamonu e ngā weni. Ko whai. Yo ka whai. Hāre mai o whamonuka. Ai pine. Oi matapā loto, oi ngahi matapā lahi au pito, oi whare. Koe whare mohu matapā e.
Ke hae ato tatala e pulonga an maka. Whai longa mai whamanat. O ngā lahi koin. Ka ke haere atu ki whare o taki ho kakai mo whakatahangani. Ke whai e lotu ki o tua leo rewa he. Kau tau atu.
sieri tonga, kui kai ala tuku, e whai halau ki ai. E whahinga ngā ue, kehe o e api. Nai maari ia kotoa e kakai papalangi mo e tonga, he whetui api le rei, e civilization, e ongo whahingani, o ngā ue āngai. Kono ānga lahi, e taha, puri ia ki e tawalahi. E ne fua, hako e o pensaro ne tupoto. O whapapau e ne awhio, kongarahi o e hilo, o iri, ne ngāia, o whakatoka e sieri ki honoloto i e taito ia. E hiri e pekia koe lapnia, e tokanga e whinangalo ne awhio, ua, ki e whiemau, ki e iai hatokanga makehe ki a Princess Charlotte, i e ne kei tausi, kai ke tuku pe, i e tauki, e kau ngāo e palasi. Koe waha taimien, na hiki hake ai a Matealona, i hono lakanga koe kōwana o hawhai, ke ne hoko koe pare mia, i Sanuari, a heiwa no anima. E hiki mai rewa ki nuku alofa, ki api ko whai a koka i kolmotu. I hiri, e hoko e tau fitu e Princess Charlotte, na kamata rewa ke aurat me palasi, o a ahi ke ne kui ko Matealona. O ne nofo ai whai a koka, i ngahi aho e wiki. I ne whai a koka, ai kai ke ngata pe, o no ako e Matealona. Kana te kawatu mono waifi, ko Sela Kata, mono toko ua, na e wito, ko Resieri, tonga mohe noa, e ko Resieri tonga, mono tauki, o Princessi. Ko Matealona, Sela, o Resieri, na wako pe, e kolisko tupo. E whatatau ke lau, William III, ko Sela, o Resieri, e o mwhewhine tonga, oto, o ngā lereita aia, o ne hiloi. Hoko rewa Resieri, e whai ako maki, mo i tau, e Princess. O Resieri tonga, ko e uruaki, matematika whewhine, mo e kapteni o e kolisi, e tau, tahaparo, whitaha. E maari mo te rita tonga mohe noa, ko e uruaki tiuta lahi, o e kolisi o tuku. Nei kai hana whanau, e nana whalau ki muri, o malanga ai, e nai whutokoni a pito Resieri ki ono hoa, e nai lerei ani e ne lefa Britania. Nai ama o pito, i he whailau toku whasapate, e moho noa koi o whanau whiwhine, tui, o lālanga. Nai nofo hāpai, e tū lerei e ako te u, i e nei ai. Matealona, Sela mo Resieri, na nau mo ui whakaparai. O hange ko e tōlahi e kau no pere o weiki. Na nau teu, e a kenga o i tui Britania, o i tua te fitu, o kai he te pire. Beito, na e maa sin, e iai o e nau kuri na e pere ati. Ko e api, koe no whai a koka. Koe kau mate aki, o e Wesiriana motua. E nau lotu, whai lotu na tu, e sia ko vei onga. Na nau kau o toa i e whakaheri i lotu. Ne whaptaisa Charlotte e sias tātaina. E lotu mo ne iki, mo ne kui e sākate. A koe lolo tonga o e wike, na e lotu, o familia Matealona. Whanongo ke lau e wholofola, i ono liriu e Wesiriana. E a hiva e himi Wesiriana. Koe ako i o Resieri, e tahine, o e au sia kakata. Na i kai ke ngata pe, e hilo whakaako, kana e ako, ke anga mao, tuku, me
makure ile ako ngā ue ako whakarotu o i unga whakatonga. Nei kamata e ako toa i he ngahi no mohe mai. Pongi na ako e ngahi reson ki he kehe o ako teu. Ne ako ai na ngahi fuirea whakitani. E whiawhi na ako i ai he tui pe tuku atu o i ngā o he whare. Nei kai ke kāta ki he resi e ki kawa ngā o. Nei au pe tau tea a ne anga koe. Ka nei whai pe o ne ako ke tau ki ia e aonga ki takai ke. O resi e ri na ngāwa he apio to e tā se mis i Grandi Molitoni i ne tau mai me Australia e taha paro no ni ma. E nei a koi e ema Molitoni ki ngahi mea tokoni tui tā pianga tā tamaiki mo toka ngai a api papala. O resi e ri mo se la ana kau he ako tau. E manatu e sārote a kau a kuina launia e kupotu koe. E toi mahulu atu e tataki e resi e ri a sārote e ne iloi hono tuku whaholo i ono akoi. Ki aia e ngahi talatupua o tonga ono historia o eanga e no whawhapua. E whātou bea ke sārote o resi e e ne uruak whai ako. Ne tāki e kina e ne toka ngā ki lo whakaristiane o ilo whakatonga o tu whahola. Na hoko ia e whetu takpao i he maa sārote mo resi e whetu taki i whai ako o matuatua o whakapoto. Me ohi hake ai ilo me lau maria o te tawataha ako. E iai o kotofa ia ki a kaha o whemoikina. I tātaha hiwa noa hiwa. E whinangalo ai ne a whio o unoua. Ki hoko atu e mai moa ako princesa o te ki muri. O ia nai kore sa o te ki tui. Ke na wholau pe mua mo resi. E nofo i o kalani, family Kronfeld. Tangata business, ia e ne whanau i iki. Na e areai, ma whewhine ke ne hoko atu whai ako a kehewe princesi. E api koni o Kronfeld. Ki mua ai, e ne toki hoko atu i e tata aiwa tātou. O ako, e api ako nofo mau e siasi Glani. Ma e whanau whewhine, o e diocese. Tui epsa. Koe aha ne whoku mea mea ki tonga e seri. Me o Kalani, e au pia sāla te ki he loki na e nofo. Tui e ne seri. O whai, ono tātai whare. O tangi, e ne ofa ki e seri. O hae e ngahi re kooti. E whamatara, ki he manatu ofa e tahi ne kuini ki e seri. Pehe, ane mau e ongo, i ono whatongia, i ne KCC, kono a koi, e resi e. Koe hou eiki, ki e kona o ngahi whatongia, o whakataha pe, o ngahi monu ia, o ngā mau. The chief has responsibilities as well as privileges. Taina e tuia e sāla te tupo tōru, e e ngahi whaingatāi. O ne whai ako, e kumi a whia maari e mea. Mālo lo be iai, o e pōru sopo mawha. E whemoikina e parasi, e whia maro ke ako e tamaiki. O resi e, anau auki ai, e ako. Ia ne teu, o ngahi ai mā, e pani, o e kua kau mawhana. O e tui,
Lālanga, me tui haku pese e tahine, ko re sieri, nane whakahoko. E nane omi pe, o tau, e koia, nai whae, whaiako, mona toko anu, e nai meo ane whakahoko. O ia whae, ko re sieri tonga, e koe mau re siasi, me whonua, hakau re sieri tonga. E kai ngawa, o tō hunga, ia sāwa te umai whanua o atua. E mata he, o tā manu ki te kumoto, e whae tā Krismasi. Ke mō, whia mō monu ia, e pehe whoku ki e tau whoku, o whātu ke kumoto tā. Tapu e a whio tō māku mawhi. A mare āpo, a mare mānkon. Tono a mai whakatahana. O tāpatu ki a whio. O wā. Tani kuini, ana spau. O fosi ka mā kio, kōkoi, ki tau nata heke, e whakakatapa, ai whatongia, o konferensi mo e mai whanua. Tōku mai, whakahoke mo tūru mo koe. Ko la vei pe, e kia hao, a tau e whakatahani, a tau pe kohai. Uongo whakalangi, uongo whakahewani, a mea rahu. Ko whakapuai, a e presidenti, a mā sekretari, konferensiva konferensi, Ukai ko whakatua, whakatua e mai whanua. Whakatua e katoa ki mātō. Ko kai tōma ko tōku ki te. Mā whana. Whia pata ha mauro tō. Ulawa e te katoa ia. Ko tō whulupulai koe nai ko ose e pēmea ko tō. Ose e pēmea sātati ko nai mea ko tō ko ia. Ulawa tātō. Ko e tā ia ki katoa mā whana. Mōne mōne, tau whono mai ni whai tau, koe nofo amanaki. Ka nofo amanaki, ai aho koe ia, ki hoko mai, ai e kunisai. E nei whai amanaki ia ki pawasi, pa amanaki ia ki ngai whai tuku mahu inga, mo ka kaina e toku. Ka whok whāte ko hoko mai tā mai ia, hano ki whakata, hoko mai ia, ai ia. Ko a whio, I misiwa koe nao. Mau whaotua pē o mau mōi lahi ki mau muna ma pau misi ki ngai mea koe ni koe tō wholofola ki ai. Koe I misia, koe whaita, koe kono uho, koe ofa, koe mea koe ni whola. Na hame ko ki tau tō mātou koe ni, mātou a kai naka whukua. Manofo, maka sio ka ata. Raione malai kula. Bagaya hiru petawa. O fangata, ai vei tumbe. Ne fai whakapuna. Kia. Kai whakapufa. Tau ka te whakawhai. E nei whaue, nei whai whatuia. Oi, oropaha. Nei whai kotula. Nei oropa. E whai roto la. E a tatau whai mai pene aia mei roto hewa. Ane whe, ha haere mai, ha fuutui, ha mea ko whatapu mo kore ku whata. O a whio I ha aia raka. Ane whe, ke whakahimai,
hawhai ki hatua. Wāko ai mo kui. Ame whatapu. Me ka tai kotoa. Tōku, alagi mono masangi. Ka ni hi whaki. Tōku e ngahi, uawha, nai mahino me kita tō. Ka mo wāko hake. Tau whakitai ki tua mātua. Māro hike ke ngāro i hatahi. Tau whao mai ke hiki he kau me o hiki me koe nio hake ki māmani ka atoa. Lau maari e koe ia. Amana ka te mihia pe ai ki hakui, ai ki hatoi. Omo, lau maari e oi otu a koe o wha. Honga ia ke loto. Ai sa ke ne. A koe te kai kotoa. Ka o tui o toko he kai kotoa e mea koe ni he whangamafora te ni māma. Ke nau ke ia. Honga ia. Ke mea koe ofu. Ki mātoro mea pāre. Koe ka kai whakofai. Ia pāre koe whata. Ke lau he tā mātuku a kipeki mātoro he mea koe ia. Moko he tā. O mau hifo mai. Tau kai tā. Pina o se o pesi o vai a o mulai ne hangu whatapu. O mo maulai ne. Ka puhanga tōku mulai ne hange pe tōku he vāni no masani. Kai haere mai. Tatamu kai nata. Paketai ai, long mari e. Paketai ai, presedi ka mai konfensi. A maasi ka kai kotoa, ka kai tōma kotoa. O wiheni ka whafonga na isia se kotoa. O paketai ai, roa makinga. Maki whatawaki. Kotua maa mahi. Kei hifoa ki te tāpaki. Kei mon ton homo ure. Kei ngata taimi ka whaitai ngata. Te vai maa. Talamaru e lor. Kau whaho mai ai te ai conference. Te mai wātu moa. I tari tari lei, hau
whāwhio. E toi ni waki mai. Kau me mātoro e whia. Oi hoa tāi. O tāri e koroa whoraia, ane pongpongi, whakakoroa. Oi resi eri tonga, apitori mo. E koe kamatanga ia. E hoko atu i he whareni te moe pahe whanuani. Ahono taranoa i whai e whakitai. O i koe proa mo tō o i whana ani ka maa siasa. E bebe o i proa ki maalari eni. O i whinangaro nini a whiona ke whakakuafa e ngāwe a siasi. Ki he whae, ki he mateasi. Ki he rea ui, ki urunga ka whakahewani o whakaotua. Nā e whakanofo a kia tonga he tau tangata. Te kuhoke mai he tau tangata o wha, hono nema, te mohono ene. Mau tara ofa atu, bō. E kai ke mau tari kere whorofora ke mau rea. E mau tari ati, ai mau turi ati. Ke tokorani ai kau resi eri, tonga, e se asi te moe kua, a reka whāmana ki rei ai mo. Tau kātoa ngau toa, tau kātoa ai whulanga i ati pou, tau kātoa ai whairawai ai kamata anga, oi whanonga e se asi te moe pahi kua, moe whukroa, fufu e whareni, o ia kua whakakuafa kia i ni a whio. O whakahau mai, kura patongia, o kātoa mai. E kau te mine koe hoko e ni a whio. Koe hoa te whaina maari e kani, kau whakahau patongia, hoko mai e mai. Moi tuku anga o e ofa me he whare o tupo. E nau mana tu ofa. Moi whakamalo ke siasi he teo I hawhae ma e whamiri. Lewa e malanga. Kaya kukana. Pamidea ni oyo ko awanoa pamidea ni paderahi ali kuanga kia road nuku riko e makonga I pe ia o e family lese lo tonga na koe tuku kia patomia korea kore ma road nuku ke taimi ki whakakato e te teo le pine tau noa na kupatu le mua whai mai e mi kolonga ki kukarofa. Kaka ki taimi katu o kalere kolonga me kukolonga a. Kai tau whai hapai o kame I le hau.
raha he whanau ni ni tukon mai ka hongkon. Amu patungia. Tago mamoe afio e o tua mas mafi. Patabo atu ki hau o tonga. Te pehe whauki ki kau whakaurunga e whonua na koe lotu. Kalangata he o whaiki tua. Kai ata mo ko ai whaina maari e koe ni. Ke o whakahoko atu e ki whononga tuana. Tau te mea leu me tō wholofola ai ene awhio. O whelane i te moe whiwhine ko ia. O mokoi hana whina ngaro ke whakahuafa aki a holo ko ene. O sieng tonga. Pakai wiheni ke o whafonga a lot nuku pe koe family ko ia o lau. Tôi huy coi máu ấy của phải là hồn mau là mấy cái hôm mau tu à mau là mấy cái hôm mau sao ngata cái này ông có to về tầm mau cái gì về làm mà sao là à mau lo mau lo mà đi tôi huy coi máu mà sao với ai sao pro quên thì cái điều tôi đáp vào thì tôi đáp vào cũng nó có cái gì phạt đáp vào thôi à ở đây sẽ trong ai bùi cái màu phi la đấy thôi à thì cả đó là quên điều phải học cả tôi hay học phải quên đi của việc làm ăn là về gì cái ngành thì phải để thế chứ tao luôn mà phải nghĩ thì phải hỏi có nó không ăn đi coi tôi đáp ta có nó puru với ba là tham ăn có tao ăn thì cả đó là bảo vệ ngành thì ông mua là lao siêu mau phân ngắt cả cái tu cái tàu áo xia ai có phải cái mà là cái gì mà là hộp cái hồn hoang mà cầu ta tàu ăn hoài có phải family now road no ma ko phải manat ofa phải ho tan ko vai de family de ai princess ravar mat aho ko hlangi tau lunga ko ofa roto ko ma mo akun salo de to botol ho va tuya e ono ko ravnia be ono ratu diwa me pas mai mandangan.
Ele afio. Tu bowono. Tak kau minta hini kuini. Nas bau wow. Pada waktu ke princess kalau ni. Senai terkalah. Pada waktu ke princess si. Mereka sendiri tak kalau buat fulfilling. Kau maaf ini hilang. Pada waktu tutul mafua. Berfuntua buhang itu kerau. Bahaya ke telafak. Osolofai. Tumbuh agam hawat wai. Kefaya duni fatongia tua kau ni. Fatongia ilo totoma. Kau maaf falefa. Kifatongia tua kau ni. Ketumpeh vege kita maafana. Kewi kefaya pramaro. Pedaya fefe. Kalau faka final lawa, ayah Fiona. Kita ayah koloa. Que film tua koi. Kolesi di kata nau. Tevita tahu apa benar. Koya fatongia. Almafana. Tak apa we fakatu. El fakau ha. Que voy ko querea. Golear pehe. Gotaha apa silamea. Aku ya kau ini. Tahu yang kau nau. Kediri kau nawang aku melot hui deni. Kehui katali lot kalistiane. Hangai tu faham mataku. Kau hui ngaya. Kau nau. Hingga kau faham ni kau ni. Kau lot ia timing di pe. Aku keluar ya. Ukfaya ya maafana. Faya. Itulah kafe tangata. Eko me ape ya na ilo ya ki family ko ni. Ko ki foko doang. Na fwa ki ko hui ko na fai fatongia e herotu. O tu I kapeta o kui ko le fitini. Bia pehe ai fala ha o howani fatongia e loto tong. Ko fai loto veke. Memang loto abasia moni. Memang fola ko faka kloa na family ko ni. Neka ya hamea e ilo ya di ladon. Belot bebe maya. Tak mau dari mai ahoni ko maafana. Ko wi ko manatu ke fide e gitu aku ena. Leo wana finangalo tu boua. Kene fai fatongia. Ko ki ko nes. Atahine princesi ko kucharote. Aku mau ki koloaya. Angel ko lo pagaria. Ko ko ni mai. Berfatongia ya na fai ele seri toma. Tetap ko pai ki fai pihak kau. Okey, no fo ha nau. Ifatongia ko ya. Kau nau kai gelot. O kai ko nau ni. Meu pé fa tu ko ya tu fatongia no tong. Nei la de ko fa to ko tatau. Pe papa salon delie. Que tenía kita. Saya bawa tua, dia beli makalama, kau dah dawat, kau kelayan, tadi betul macam. Malu betul mu beadon. Kaya ada kemalu lo tu kau ngau betul, kita ini prinsesi rawal mataho. Kaya kami itu ya hon. Ramai kemalu. Kono kolam ni ada orang radu ni wah me,
I whai o e kua meite. Whanonga matanga ki e o whaloto e rang tau o runga. Kato e whewhe. Mai hon, whai e tupo. Mai o whaloto ki e kuhiri. Tau tau whiatia, tau meitia e whanangan. Tau wake o ki tangatanga. Siutanga, pia toi whoki mai. Wai honi e. O malo al ke family nau malo e mau fine le lei pore ai tonga au e ni fare o ko e hon bravo floor mau ko malo pana be ke a na le seri e toi e family o ko ba to no fa floor e roto ya mo e fono Agora que o Vamato é tão malo, eu fui uma malota da força. A mãe do apoio que foi Maria, eu vi que foi uma rua da malaria hon. A rua de moa é muito amor. Ane fato é na rua coen bem na himisi. Ki mātua na tau hi lotu e potu kere koin e awe ki ai e ngahi ata i mea mea ne hanga o whakahoko e honi ke hoko ko e sino i mea ke tau malari mo kātua mai ke honga ke wangi haki whainga maarie ke ne tatala ange ai whakaukau mo e lau maarie na e toi hono ta e mape whare koeni e wina maarie ke whaituona au maa hoka kai he whiawhini. Without further ado, Your Majesty, I would like to present you the architect from Bull O'Sullivan, Michael O'Sullivan, to give an expression of what this building means from an idea to an actual building. So, Michael O'Sullivan. Good afternoon, everyone. My name is Michael O'Sullivan. Both Brad Wellington and myself are the architects for the project. Firstly, we must give thanks to our Lord who has brought us here today in this beautiful building, the Siali Tonga. I acknowledge Your Majesty, King Tupou VI, Queen Nanasipoa, as well as the House of Tupou, especially Queen Halamalu. Forgive me if I got that wrong. Thank you for all your support and for gracing us with your presence on this special occasion. I must not forget also to give my personal respect and thankfulness to the members of the congregation, led by Reverend Lupini. And finally to friends and visitors that are here to celebrate with us today, including my mum. This hall has been 7 years in the making. This is normal in most cases, however, this auditorium is not normal, and I feel it's important to point out why for Your Majesty and for all to know. Traditionally, church buildings like this would have been built by the church community, but in today's building environment, it would be done by employing a main contractor at great cost to coordinate and oversee construction. That is because in today's building climate, everyone's scared that something might go wrong. Your Majesty, this hall was built without a main contractor, and it was put together through the hard work and dedication of the Church Secretary, Frederick Feckie, and the coordination and knowledge of the very well-respected Semi Pulu. And with the support of Reverend Lupini and the whole congregation, this hall is different because today we can stand here 7 years later and say, this auditorium is truly from the works of servants of God. Your Majesty, this hall is a testament to your people's faith. It is a testament to their fearlessness.
And we have symbolised this with a blanket of sweet frangipani that sits above you. It is to say that the children of Tonga that reside here in Aotearoa, that this community offers a blanket of warmth, a blanket of assurance, and a blanket of security. Most importantly, it says that within this auditorium, you can also find the inspiration to live fearlessly and to live well within your faith. And so I take this opportunity to thank you all for allowing me the privilege to work among you great people. Malo to Awhānauku. Aha tu puai. Ve aha historia. Ve aha la. Ke ku katoa tonga. Ie katoa makoe. Le maulea me baba o pehe koe te lava pea o kāra koe te osiama mau. Te tamatui foki tapu hoa fiona. Nei u kāra he tai me taha. Ko rama pe tama koe mau osi ia. E koto fora koe nani nei. Kei a mea pe mau loto ai. E koe hakala mei pe koe ha. Ai mea a manaki ke ai. Ai sikei tai lahi ke u whakaosi a ke katoa ngalahi koe. Katoa ngalahi o hama o mea. Ugai koe katoa ka pedia ai waha whanua o i sia suesia na tawa taina o tonga i Nusila. A koe katoa mai ai sia suesia na tawa taina o tonga. Na mo whai mai me kawe. E whai atu. E whai ai tāsi si. E kato tāsi si maari e ia kai whai. Tāsi si tonu au bitu. Korea me wahi whanua Nusila. Ki he konferenisi. Whai hatapa mai. Kai lawa ke hufi e he tamatu i ai whare. E a oa na ia i hamo ua. Mau oia ue whakapō e Community Conference. E ko mau senit mei where e whai a kai tapa. E a mea mai e pari senit ke te mau tau. Ko e whakaosi e kai hufi, kai ai hato e mo'ua. E mau loto maa whana te whai a tonu e laka ia. Whakaongongo e mai whanua i e conference. Ko e haa mea mau he konferensi, te le whai aki ai tokoni, ke lango ke whatongia o wahwhanua. E reo koe se rit mea mau he konferensi. O kui kai koe lau milion na ia hame koe mea asi i Nusila, asi i Australia, asi i Amerika. Wata whetu ke. Koe ki senit koe mau puke au kai ke au ia ki miliona whenua moe ke langa au hafu whare kafa hane koe. Ka nea oia, koe whatongia au konferensi ke tāri ai kore a wahe whanua au whai. E mau whia me, toa mau ki senitiko toa, kai lawa to kua ai huwhi o whare. Tuko whatongia koe ia te hoko mau whatongia e tahto e tala mai ke mau te la vame ki te whai whakataha e taha. E whai whakataha koe no. E te mea mai e kumare seni. Mō kātaku pe. Tā tau pehe koe osi e. Ai koe nei hawara ai e tau whakataha ko osi. Ka koe osi ka mātoa tō e. E lai a mea o toi miliona pe me osi ka mātoa tō e. E mau pehe. Tā tau hama o whangata ai tau investment koe nei whai koe Nusila. Kai tā e liu wai me tau pehe osi. Koe liu kuto e fu liu lahi a he. Ai a ke osi mai tau ki mea koe liu. Kai lawa e rea e mea. Ke hā e le mai a e le a fio. Me kai liwaki. Liwaki tā mau ki kai ke a mo ua. Oi whawhanua. E to oia o. Me tau whai a kātoa me hahoni. Lahi ono mea koto. Lahi hono whiawhia, lahi hono lau maari e mawhan,
lahi pe mo koloa I fa koloa ko fai kamat me to for ai tama o fai mai o ke ngahi lea na fai a fei tawalo ta pekina ki ngau e ko mau fai a bea ngau e kia ke talaia e o mo le reo e a whiana e hongo maari hongo whakawhiawhia hongo ke te mau tolu mai amanaki ke mau mawai ai mo I tā kata e mau hiki mi hekeresi ki hekeresi kai hongo pe koa ko mau au sia ilo kāno kato e a whiana e mau kalame I a hoa whio I horo kato katoa e mau nofai o lau I kuonga pe tā kata I a sisu kaisi ko aro ka ko mau e mo whakamoui e koe keresi au tau e ki ko sisu kaisi e o whae o tua koe tau tapai e mo e whio hi o lau maari maari o ni ke e te tau tolu ko toa pe ia o tai kata Christmas lele matau ko mluya. Malo